Rong pangbong ake joy pen kerona sangalong BJP kalidera tumaphan sang pilong le palam ki klang. O kache perangaphan keng pen kedam bomahut inut forest asai phu men krebu bamat aprandam jun. Rong khang constituency ka parlo rong sorong bara towara jo anta towar arlong sang ticket ho. Karbeng long life kila ara dona phanseta minili sami juli bpa hin pen kardom pa jiriglo kardom. Pinila bang so prime time birta long men ke cheng se birta nang litu ma phanang ke ban pilake sangkiran phutha tangte angton pen chethana mingsena. Sarkar pen kiddu kela arara tuma phanpu sarkar pen kipipon Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme asang rajchare asong chipupe pin pen kiddu kela arara tuma phanta ronpon bomlo. Bonta Amreng constituency arlo rongpang bong cooperative lem salong abangke BJP asong kale tuma phanke sangpi dunlong le palam the nangklang roglo. Aho kiramtang phai kunini phainer cap arni Amreng constituency arlo rongpang bong along kedo lem sa sangkeron abangke inut KAC along arpu kedo vek abang phusi BJP kale atuma phan sangpi dunri palam the sangki pia bang phan ke therdam palam the si nangklang lo. Rosmi tarang pina mode tu চাউল নিদিয়া বলে কি কথা আছিল মই তো দি আছো হ্যাঁ আগস্টিনে মানা কৰিছে দিব নালাগে মাইরুত নতি কিয় কথা দিব নালাগে মই নাজানো এইবিলাক একো লাচিনি নে আগস্টিনে কৈছে খালি দিব নালাগে কৈছে tangte bangso bang phamen nangni tum chinima karbeng long life kelang radatum alang lilake KAC along inut amman kedo minority board chairman Agustin Hanse Bangso ahun sangkelong dundia bang phikaning je pona tengke niliphan kopia joksi Agustin Hanse sang nangke palong le deadlock Agustin Hanse asang ma ki dukela araratum vote ki pipensi arlengke the alangliphan kapamanlo bonta pinirani sang nang pipede pusi aning ki pungararatum pen ningje pon kopia karon sinike la so sangkelong le lo ni hai kaman han kachedan porma arlengke the ni tum ki dukkela asole ni tum kapaman kelim arlengke the tum han rena tum hani tum vote ke jok pensila la tum arlengke the kache manong bon te piniani pipolo ne kachedan potong la sang long le puma pipha kopia akaron lo ne phan piniani sang piri pu nang kaning je bang ke minority board chairman Agustin Hanse si ni phan ki pu to dap jola aparok ta dolo মুখ মানা কৰিছে না হি tak mana korise tu mukane amne samne re tupa koise na কৈছে দিব নালাগে মোক কৈ কৈছে jo মোক কৈছে দিব নালাগে kopia thilo kopia pot lo lake nili kelong ne ya right do Bangso ake joy pen ki pia sang lake BJP asang kali ration card dolo pulote kelong dunangji arondo athe Agustin Hanse asang le ladak kiron kali lake ki dukela phan kapanong pia sang puta ningje ponthu ke GP pen asang kali lake aprang penta dake ron bomlo anutin da kirong niya raido la ration card lo ke dolo pulotang kelong niya raido lasi lake Agustin Hanse board chairman pen ki pia sang kali ala high command phan kachedan ang ko athe ko pilo kachedan ang ko athe ke alang tumsi e phan nang kelang nang po pusi itum rat pen ingwai da phi itum ening khang nang pi bede nang pa playing bede posi itum BJP aphan punang ko lo hala sarni alang li rosmi terang pi punang ko lo ki punang ko athe ta chini lo itum hanang lang le da pulote chedan de da yogi jirikin deng pen samsung ingti karbeng long life Pinya da por phai truck malom Dima Hasau district MP haflong along ingnam rai koma sai khetum methang okpran kache pherang ja phanpura aking pen kedam bomahut men krebu amar adimalong amad aprandam juibusi karbeng long life asa hemalong birotanang pali Bangso puthak birta kapachini bonatengke ingnam rai koma sai kama hinpen methang okpran kache pherang phanpura adabwang setame kengpen kedam sai dengponlo Lason thot si pinile thota ingnam rai koma sai hi do an chelangsi ada por phai truck malom kengpen dambom no bangso ke dam boma por ahut penang an amitar dam der phi digrik arong amekar forester 1 bgs 1000 arta ningkan thomkebra truck sia bang men krebublo
bangso phi 1000 aphan tong sekot sekelangji aphan haflong civil hospital longan palilu bonta alangli bangso pir thepen awitang no pusi doctor pen pangdak ponlu এইটো কি হৈছে একো একচুৱেলি ক'ব পৰা নাই লগত ইহঁতে ষ্টাফ আৰু বেলেগ যিবিলাক মানুহ কম্পেনিবিলাক আছিলে তেখেতে ধৰিছে ধৰি পেলাই আমাৰ লগত এম্বুলেঞ্চ আছিলে পিছফালে ফটককৈ এম্বুলেঞ্চত লৈ পেলাই আনিলে হস্পিটেলত তাৰপাছত আমি আহিলোঁ মানে ৰানিং ক'ত আছিলে নে কি আছিলে নহয় আমাৰ ৰানিং নহয় আমাৰ ৱাকিং আছিলে আচ্ছা ৱাকিং আমাৰ 7 কিলোমিটাৰ ৱাক কৰিব লাগে উইদিন 2 আৱাৰ্ছ আচ্ছা আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছে কাউঞ্চিল ৰোটাৰীৰ পৰা আপ টু আপোনাৰ ভিউ পইণ্টৰ অলপ আগত আচ্ছা তাতে পৰা আমাৰ আকৌ বেক কৰিব লাগে আচ্ছা আকৌ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টৰ লগত আচ্ছা এইটো আছিলে আমি ছানডেত কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজ আজি ছেকেণ্ড ফেজ আছে আছিলে অহাকালি আকৌ থাৰ্ড ফেজ আছিলে bangso ahut doctor kaningje ponatengke aning kiso it mate heart attack joini si 1000 asang ho kithi inang lopusi ningje pon ajat positame postmortem ang thek langder phiansi klarda ga biruta longpon po फिजिकल फिटनेस टेस्ट चल रहा है तो सेकंड फेज किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 49 स्टाफ के लिए चल रहा था तो आज सेकंड फेज है फर्स्ट फेज हम लोग का संडे को हुआ था आज सेकंड फेज है कल फिर थर्ड फेज होना था तो इसी बीच आज में हम लोग जो अपना फिजिकल फिटनेस का टेस्ट का जो काम शुरू किया था 6:16 पर स्टार्टिंग से तो बाद में 2 मिनट बाद में हम लोग को खबर मिला कि हम लोग का अपना कोलिग स्टाफ जो अचानक चलते चलते में गिर गया ऐसा सुना है तो सुनते साथ में हम लोग का एम्बुलेंस था पैरामेडिक से तो वो लोग लेके आ गया हॉस्पिटल में हम लोग पीछे आया आने के बाद में पता चला कि यहाँ में कि वो तो ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो गया haflong pen suraj barman karbing long life towar jongsi meme pulote rong arahita avi lapen towar le jongsi mesen lo pulotangte rong roba jo anta rong arahi theklong Laposonsi rong khangalong riar lo along MP Horen Singh bepen rong so rong bora jo anta tovar mesenang jipu kamatha pena jok rong so rong bora jo tovar anta arlong sangti pathok bonsi tovar pachek lamasai dengponlo langdam lote kedamtang penangan aningkan ke rong khangalong riar lo araratum ke mesena tovar kache lenglong abangke jumpik puli jongdam deta hinoni bontame non rong khangalong ripen local MSC mate MP Horen Singh bepen kabor I padu ponsi rong sorong borajo tovar anta arlong sangtia duk pathok ponsi raratum kedam ke manganat penangan pajoy ponlo lason tak thaksi kedam tangarni rongkuroy hawara lo setami inghan player wa towarle cheleng lete mesen ka chelenga towara matsi avelo bontame non MP Horen Singh bepen contractor atuma phan hukum pisi inghan player wa towar pen kape jogji aphan arlong sangtia towar paselam ponlo kedam tang penang ana ningkan pen ka chelenga nat kisung ke phonang rong ara tum penle lamthe arjupon iksena tangan ni gila so labang so towar arje go sonik lo kedam tang la so towar la ke lang la son kedam towar mane pan mimi pin lo sinon tum asar lo Horen Singh be pen tum handa albi nan report alami kastami choro parti bro hawa kedam tang penangan aningkan ke inghan plerwa towar si cheleng ponang bomsi cycle anta kachong doi ponang lapu ana towar kahing nulo lasin non MP Horen Singh be aning ke me pen mate rongarar to maphan kang horben towar nakasalam pia bangke alang liphan choro re jogji puta rongarar atum kachoro padopon Aku kawin kedam ke bang inghan pen dapat lang pen non ke bahut ke thok pen choro prat ke man itum akira pen prat akan bahut ke thok ke chen pen prat kedam tang la so towar ko son arje lo gedo lang hanang selo towar kan cycle anta re kono masinon la gela so kiwana pot yung ke choro prat tang de rak rong thang lokal MSC lo mate MP lo Horen Singh be alang ni phanang tum pi puje nona bak so towar ne thok pi pon putha alang itum lo hoi na kera pen pot choro prat tiklo domka mokam pen wiki be karbeng long life
Hojai District Administration atum pen hem kipriya sai kedengalong USUKE pen KSC atum chelang rapet pen kahumri damahut Karbi Anglong Autonomous Council atum kechok che la pen kachelang dun kapang kra joini si Karbi Anglong aphanta eviction a notice nangpali rol pusi USUKE atum ningjepong Lamding Forest Karaikong Majo Aron Repen Kido Kitakatum Aphan Tharli Nangjipu Koda Hukumateng Pen Hojai District Administration Atum Kedam Tang Paikuni ni Pioneer Cap Arni Pen Hemrit Kipri Mate Katharli Asai Dengpon Bomlo Ingnar JCB Pen Hem Kaparula Pen Katharli Asai Kideng Aduk Pajang Plung Aporahut Pini United Student Union of Karbi Anglong Lapen KSA Atum Chelang Rapetsi Karbi Anglong Pen Hojai District Ahoy Langkai Jana Hawaralong Palidamlo Lapusong na porahut Karbi Anglong arlo along setame hem kipri mate eviction notice nagapale raw phuthakta Hojai District Administration atum pen chingki chethanpon USUKE mate usuka song Jintu Hajarika kaningja tengke Hojai District Administration mate forest asai kamatum Karbi Anglong District arlota hem kipri notice nangpali longlok lake KAEC ke chariatum ke chok che lapen aduya hoy ka chilang thek thea joinilo nasibang swa phuthak ke tarlip padopon beknang jipusi ke hang padopon লাইকাংজাং অঞ্চলত বকবাক কৰি থকা ব্যক্তিসকলক যোনটো আজি দুদিন আগত হুজাই ফৰেষ্টে যোনটো উচ্ছেদ কাৰণে তেওঁলোকে নোটিছ দিছে হেতু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ক'ব বিচাৰো কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি কাৰ্বি আংলঙৰ ইয়াত বকবাক কৰি থকাৰ মাটিৰ পটা আছে কিন্তু হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফৰেষ্টে ইয়াত কেনেকা ধৰণৰ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন দিবলৈ সাহস কৰিলে হেইটোৱে আমি ক'বলৈ বিচাৰো ইয়াত অটোনমাস কাউন্সিলে ইয়াত ব্যৰ্থতা তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত ছবিটোৰ কাৰণে আজি এই লাইকাংজাং অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ আজি এই অৱস্থা হ'বলৈ পাইছে সেইকাৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমেদি অটোনমাস কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰো যাতে তেওঁলোকে যোনটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে অতি সোনকালে ঠিক কৰিব লাগে হাবাৰ কিহাত পেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Karbi Anglong Morning Star Football Club lake Karbi Anglong District Chotkali Assam State adang pia longta nongnam ka chithangklong a football club lo Lapen Karbi Anglong aro kidon football club atumke Karbi Anglong Morning Star FC po amen karjulong penta kapheri hur a club lo Bangso Karbi Anglong Morning Star Football Club a founder Miji Kro lapen kapre katum akimang pon lake Karbi Anglong aro football kapathwa hin ove kimia tuma phan kapachi hungdun pen kangthor ponja phan pura Karbi Anglong Morning Star Football Club sengdet pen along football kapathwa sai setami dengpon lo Bangso jok Assam State Premier League Diphu kasa pathwa klamalong kapathu pona hot setami chepa haidun si all Assam along nongnam pachathang dun lo Bangso aphi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District arlo atokano football kapathu kabachi humponjia phan academy setami Diphu Hamren Bokajan Pendanglok kapre kalong longthom kebra ke thoman Morning Star Football Academy kesting ponajok piniarni clip somartom setami kapathu hin kachi hong thekpon longlo Lasi kedamtang phaikuni ni pioneer kebarni Diphu manja atobar piarai chutianala mile troxy along kido Karbi Anglong Morning Star pathu aklamalong ingdeng kreke thom Karbi Anglong Morning Star Football Club amahang ke thegarni talon pon Bangso hot Karbi Anglong Morning Star Football Club maipu sengkan rohang chunbang Bikram Teron Pendanglok Karbi Anglong Morning Star Football Club along klembang pubang phetumta chetongdun News report Karbi Anglong live Kedamtang phaikuni ni pioneer kebarni Mahamaya constituency ka parlopon denarong rong khelanti mungarong riso nimso atirang hin pen patir piponsi ingdeng nerkep lokacharle hin cherok tok amai labenan parta karchu amai padopon Rong khelanti mungarong riso nimso atirang sengpon detpen rong rup arlo kemesen lapen rong rup kapang thira sai pen chenglo asona sai sitami dengpon lo lason si non kachari bom rong khelanti mungarong amai phu Govin Milik pen chunbang mindar timungatum patir piponsi kedamtang apora hut pen lokacharle hin kapaprang dunjia phanpura kacharle hin cherok to amai lapen karcho amai kapadupon bomason si peneng le thota ingdeng nerkep lokacharle hin cherok tok lapen karcho amai padupon
sayang denga teng pen ada por phai troxy pen maifu govin miliga hin pensi song alama include ponsi rong khilan timungarong film somara phan ason kapathu asai setami paman pon bangso phi raramai pi along HSLC lapen HS BA lapen MA angdeng ki undun tang atuma phan ka choro lapen karchu asai setami deng ponlo Maya Long Alohi Sarpia Man Ben Kachetong Dun Assistant Professor Rukasan College Dr. Harvey Intigathar Pikaning Jepon ke Lo Kachali Osomara Tumaphan Jasemera Banke Apaya Tumabangsi RD Pidonangji Athema Osomara Tumabangke Jasemet Apaya Phansi Kachiri Nasi Apaya Tumabang Methanga Somar Kachali Ahin RD Pidonangji Pusi Ning Jepon Aporten Osomar Piju Idam Hong Apor Konsen Chigut di ada konsi gitu mah lu cenang ini malah soboso ke api lusi abisi ka cecek he apu tunggelan cecek ko itu he kabi kali apu tungge equal responsibility seda sada pinon asomar tungge apa ikan si abisi ka ciniat di apa ikan si cecek kita pai di kasi raso honmu kan kenali tum cenang donang jila bangke aro angpen hala hem environment cimu dulu kan ingje sona hem environment bang Celang nanti, osomar pancet hanci mun nanti, mi hingno, aro itu riso okor jangno nangkun students tunda, kali nang rights cuci ni cok ke cok sih, duties, responsibilities ta, cuci ni nangje. Bangso phi lo kachale hin RD ki pipon thekje phan lo kachale hin cherok toka mai sitami paman pon. Mai fu ben kaning je pona tengke labangso rong khelang timung arong dotti ka bangki lapuson si kachale hin cherok toka mai lapen karcho amai bangki padopon ver popusi miliga sang hopen ning je pon. Awareness felicitation lapangso ning kanwang kami lapangso puan bipon ver lagi lapangso puan bipon ke lagi mili mina jongjong hanali ili ketek yala alang lipan anu dapat tanpa tek ko sila bangso puan bipon kasi laso puan bipon lo ko ke asap so ketek cejarji ma pusi nihim pen ke mata dam sila bangso puan tek pono nili moto ke lahalo nikiliola niketek hela anut ka prek patek nang pusi nili ke mata dam lahalo nili moto ke Denarong pen Bikram Teran Karbiang Long Lai Tangti pini prime time birta ke lapon si kang tonig lo choro nang li tuma por ka chipi ben birta nang ke lang dona pot